peaceful coexistence lai ja di akoi political participation je akoi khara phajana chang ta ba di machum jabagi political participation je sidi ka si kan de ba do mayam na to ga na ko se akoi CSO bo yaw na mang thore ba sum kai no da di akoi na kai ni ko akoi gi ngasai gi public for da akoi na law dok agitation natraga public for da kanu ma tawse na hai matam da mayam chaba na vocal submina bom change ba ko hai ro di noi CSO kuntha ni phu su ba adu su ba ga pa jela kane ba ko ado mi na law re pot di pandam am ta kenan na law te na akoi na UCM ne na mi atopa CSO na hai ko da akoi na no de moi na hai ri taw ro na hai gi ba lai sa la ba ade kana na hai gi ba lai ge ba du ma kem lai te si de ko ngasai gi miyam gi wakhan ji da miyam gi wakhan ji da aina haigera mi na haigera paung mani na haigera ka tom cha na haigera ko ngasai gi manipur gi fort ha ko mi me ta na ha ko da koi chap cha na pun le mi na gi tangai fa da du le ba adu di peace program ni adu na to dum yen ne ko pun le mi na jam ni ko ye gi keno gi manipur da lam ming thon ba thon na ba gi wafam je na ta ka ko tu wo gera any tribal origin any party any group mitai so origin ko any group origin constitution of india na recognize to ba citizen ama hekta natraga magi community mana lamama mana maming thon ge hai matam da state chena lamano ba maming thon ge hai matam state na recognize to um change ba valley de sungai ko khoi lam je pata ta matam da khoi lam ne na khoi de changjal la ga le ga dokon to le ga na khoi ne heta pata ta ba ya thi ba nang 50 years le ya roi ba sakar duna gazette ta chapam changi ko sakar na recognize to um change ado hajiki kamai la ke ga na sai gi akhoi gi hajiki maru na ko nagali side de yam katna bu to to ma le the indigenous tribe manung me yawi ba ko gi tangkul pomai adegi romai moi gi side de yam kan leiti ba ji ko maru na ji gi ngasai gi kuki gi banner makha da leija ba ko ji gi hire kana militant jing na fund to ba indigenous furup sing ai tare kuki banner manung le ba sing ji da nozzle gi gun point gi mamang da thamakan da khun gi ning to sing ji da anoba khunda laga political and linguistic map ama sem na honar ko pandam honar ko si yam kuire ba masida akhoi na yamna sida yam ngangbam ju ngang na ju ke su leite aduga hai ga ju ke su leite jane maram di kai noi ganda akhoi gi state china government of india na census matang to ko matam da chaita ta kun lega census to ko matam da madugi census to da mi masing thiba mi kok thiba matam sida unrecognized village da mi kok thiba si thiroi dam ne ba he masai ye mi kok thiba is kai no magi residence kai deno family do kanano adugi magi family tree si kanano kai de lakno hai do hadi mi masing do kai no mai apu pompan si kanano 1950 ki mamang da 1970 ki mamang da ma se kanano mai citizen register da ma se kamai yawi hai pot se yam clear hoina to kan da mi kok si thi ram ne ba masina mamang da 19 keno da thi ki ba mi kok se 70 80 1980 90 da thi mi kok si da kamai to ge ga na mau maram pur po mata gi kese hangalaga yang kan da masida mi ta mi amam da ngang ta po po da masing je subangam da bagi case lai ne ba adu gi case yam sathi re na lai ri kan sida hojik sa amu masai gi kuki ne ai ba masana kuki banner gi makha da lai re na lawjari ba mile maru na aidi kuki manung de sida su kuki hai ba maming se yamna pious oina hai ta ko yam kaini yamna sengba asengba maming amo da sina ri yam noi do bose ko akoina si yone moi gi behavior sina mar mo kana akoina militant kuki militant sum hai bi re adagi akoi gi indigenous tribe akoi gi lemin basing ju lemin basing de su ga gi gan nomai gi matonda khun gi ning thong mayam do nomai nam ga ma wa do indigenous people gi matang na ngangal latram ni na ngang mang amakram ni na madu gi su problem mo ram ni na hojik se militant jing gi CSO mayam ju militant gi funding CSO on gre narco terrorist na fund to CSO on gre sidaida uyokchin oigera adagi ama oigera moina hekta maming thon base article 371 sina piriba 371 sida hill area committee gi ama piri se hill area committee sigi ADC sina empower to kana makoina khunna no bo recognize to bogi process se hill area committee gi ngasai gi power da yaw da bane base ADC da yaw de base power se yaw de base ngasai gi Indian constitution sina piriba HAC rights masi bypass tok thokan na habi confuse ra la kan ko CSO mayam je kala langal laba adigi khun gi ning thong mayam je nomai na kala namma ba militant sing to ga ko atu ka ngasai gi akhoi gi moidam utli ba manglan je dominant maitai politicians na traga dominant maitai kaini ko leaders and high moina moi sine wai je au moina ka oi de kai noi kan da under the Indian constitution the number of MLAs na traga number of representatives
delimitation tawga sembaneba population do masing hengalaga sembaneba sigi lan hojik tawnariba issue sida lamgi maming hongba natraga hongdaba haiba pochi hek ngangna po matamda yamna critical oina study ema tawpada commission amna study tawkanda southern population rise hek yauna study tawgiba taragadi aduga unregistered villages natraga 1970 gi matungda hana government order thokraina ko 1970 matungda leiba 80 gi matungda leiba villages singse anoba registration singse kamain tawrmuno haibse review tawraga masi kaktat kadam nena thokredna census taw matamda ko anoba village singse gi mi singse census ta yawloi neba magi original village sakana government gazette yawba village singse ko government recognize tawgi village singse masi gi village in nataba anoba village ta leiba mi singse census masing thibda yawba yade haibse masi akhoi gi mandate oin leidam ne maramdi madugi village sing dugi family tree proof tawdana census thiba kana samna harda x village amada Y village amada mi anoba leire khala jaba x y village to madu SDC na SDO na recognize to thoki ta de HAC kakta na recognize to yam na te base ko adu case ni hoji lai hoji tamna open to rei dana ko hoji uyok chung je saibon en thon jalamba then somewhere kari veng en thon janba some other place ta to veng en thon janba ko sigi voter sing se magi address ta aadhar card ta maming men ba matam da voter ID da men masiga aadhar card ta men masiga sigi conflict se akhoi de yam clear in understand to bai tangai phata se yam chaun leiba ha sa ye hojik pami ba mong sidi lan je khar kuin tawalaba aduga delimitation je namfu da tawalaba delimitation je namfu da tawma tamda census wise hojik leiba present census se census taw da bida hojik leiba condition je da voter gi list review taw da bida handaksu akoi gi election electoral roll je review taw matamda chochanpurna election electoral roll do yawba mi masing khwa yam phangra baneba phangi ba project gumba khoina census taw da tardi aduga non recognized villages aita sakana 1970 80 matung da lago village sing se ano village sing HAC na recommend tawamba ADC na recommend tawamba village sing je masi kakthap ngam da ta ga di masida political and linguistic map se ona taina mong na chakhraga ngasai gi cookie sing gi ngasai gi militant sing na target tawreiba moida mangalliba mangla na haitare ko MLA tara we je mathangi tamda MLA tara mathoi onna bhona reiba aduga chahi tara mule kanda mutrain thoi onna bhona rei se sigi manglan se phangnaba lambi do akhoi isana pija doreba masida kamain tawge kanda masigi manglan sida ngasai gi haibi do nupi angang sing na tholaga support tawoi maramdi kai no ai kanda suppression gi ming da ko political suppression na se kam nate basida maitei sing na natraga naga sing na natraga atopa fruit sing na election da suppress tawba haibse political suppress tawba haibse kaisu leite ba mamdi kai no kanda india gi akhoi manipur de leriba MLA humpu haibse masi india na matam gi matungina census sing do yang kanda chai kun chai kunra da delimitation tawa kanda chai ta da delimitation tawaga masigi kendra sina masigi jaga sina population je si yaurabnina representative amaga hapsan bayare maramdi mi dugi matungina economic packaging se sakana public welfare gi damak semineba adugi public welfare gi damak semna one of the representative daka oyena ha kanda handarak paduga hengat paduga punjala kanda remap tawguneba sigi kaino se ngasai gi ka ni constituency singse masigi remap tawbugi procedure sida missing yambanina population yamena utlaga representative masing hengala kanda lamgi amadi linguistic map ama semna bkhona bagi wari kaktaneba sida yam kana akhona nainabam thokte masi constitution na people right adagi ngasai ka ni ko technically yengba matamda article 371 adagi moina claim tawriba pami 371 c gumba sugumba article sing se misinterpret to kanda masida misinterpret to ga ka ni ko miyam da confuse laga cso mayam je langal laga government da miyam sing ngawol thamakanda adugumba certain kano ka ni ko moi gi marak ta leiba official sing sina adugum gazette sing do government gi knowledge yaudana natraga government da information natraga interpret present tawdana thokpa dagi thokpa problem ne na ya bai round just mind thamjage tagachari santan hakpam ai dialogue makha chatrak badai oja tantu lakse oja koi civil society ai tare koi manipur gumba lam hai tare violence and crisis yam thokpa lam complexity jam oi business pressure jam leilam gani na khanjai masi makai kya dai pressure jam yam lam gani to hojik oi rei tension si dadi kari civil society makai dai kari step sing lokhat ki bal leirage kari lokhalak pa yabagi film leibage at the same time khoi peacefully coexistence oina ba khoi leminrei ba manipur gi proof mayam pombase santa roi boina ai masi matang ai hanjan gom home platform ai am loina akoi adum khaita ko jaga khuding ma gi akoi adum thamjawni ko sigi hujik lei ba stage di CSO na thoba ya base CSO gi mathau je kaino ai kan na khoi CSO na loi tawai government di leitra su ya ba leitra su ba pura leitra su ya re CSO tawai ji ko hojiki babung nai bi sorry chumme ba khoi gi chief minister na masagi power bu
ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯈꯨꯇꯧꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯊꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯦꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯗꯦꯟ ꯔꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭रे ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯅꯦꯕ ꯁꯤ CSOꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯣꯀꯦꯜꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤꯀꯣ CSOꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩ CSO ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ CSOꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯗꯤ CSOꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯐꯥꯎ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯑꯕꯀꯣ CSOꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅ CSOꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯕ CSOꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯥꯏꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯃꯟꯗꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ CSOꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯇ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯟꯕꯁꯦ CSOꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯊꯣꯡ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤटिकल पार्टी की मेंबर होइबा अखोय बुदी न्यूट्रल चसबनी को अखोय दी बीजेपी के अदुगी कांग्रेस ऑफ आल बीते पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर होइबा से मरु होइना रूलिंग की मेंबर को कार्ड पाइबा कामु से मखोयना ओपन प्रेशर म तौपम चंगेबा याम थिना तौगदमनि से अखोय की ओपन प्रेशर म तौबम चंगी पार्टी प्रेसिडेंट न तौबम चंगी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी दा प्रेशर तौबु चंगी एमएलए यांखै सिदा माई मागी वोटर सिंगसिना प्रेशर तौबु चंगी मणिपुर तौरिबा थबक से करिनो हाइसे मोइदी एटलीस्ट लोइन खंगदसु 25-30% नि मोइ नॉलेज बा लेरमगने बसे अदु लई हाइबदो अदुदा CSO मयामजिना पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रे रिजाइन तौरसे हाइबसे कोकोमीना हाइबा अखोइना हाइबसे कै मरमगी हाइनो हाइगांदा दिल्ली चलगा मियामना अखोइबु कैम तौद्रेना हाइरे अखोइ लैबा फिबम से मियामना अखोइगी मेंबरशिप कैंपेन जिबाउदा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप कैंपेन जिबाउदा लेप्सेना हाइजले अखोइ कैगुंबा थबक खरदी सिगी मतांगना मियामदा पाखुम खर पीबदी फै हाइबसे थ्रू असेंबली दा पीगेरा थ्रू पर्सनल लीडर ओइना पीगेरा कोइबुको पॉलिटिकल पार्टी ओइना पीगेरा नत्रगा दिल्ली चकेरा हाइबसे लीडर मियाम की मरक्तगी मधु तौहंदना थम्ब मी याउरीबा से पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिगी एमएलए सिंगसिगी मोई डिजिग्नेटेड मेंबर सिंगसे सिजना थचलगा मियाम की पाखुम से पीहंदबा अदुगी मतिक लिंगना लेबा याउरीबा अदुइ दादी हजि CSO द म्याम न हंगदोसि कैनोबा CSO न मचुम जाहे न म्याम न कन गाय अखोइदि पॉलिटिकल पार्टी की रनर म्याम से मचुम लोइ चाहे न अखोइदि आइदि याम फोंग दुम हाइबिगेबा मामनि कैनो हाइगांदा मियाम की वांगदा संखुम खुमद्रबा रिजाइन द वाइबे आथदि रिजनेशन तो जाम नति है अखोइना हाइजिदि पब्लिक प्रेशर म जनरेट तौबा यानबा कोकोमी होय अखोइना हाइसिबो पब्लिक प्रेशर म जनरेट तौबा यानबा मास मेंबरशिप कैंपेन नो गातंग लेप्सी सिगी इशू जे यामना क्लीन एंड क्लियर पिक्चर म मियाम न खंगन मम तंगाइ फदव लेथ्रो कना खन दुनो CSO न खंगन गद्रो सिबो अखोइना चला गय वाइ साथनो दिल्ली दा अखोइना चलागा प्राइम मिनिस्टर दा अखोइना चला हाइरु याब्रो अखोइदि सिदा चाहन बगी खोंजंग जंगसन बा अदगी कनोगी चीफ मिनिस्टर बोयकॉट तौबा अदगी आर्मी पर्सनल मैम थबक तौरत मतमदा मियाम की सपोर्ट थोलगा खर ngang सी मंगायबा अदगी लान थेंगनरिबा इचिनाव मैम की सपोर्ट तौबा मोइना लान थेंगनरिबा इचिनाव मैम जु फाबा पुनबा तौ मतमदा नोइना मतम चाना थबक तौगिदबनी अदुना नोइना मोइ फाबा यारोइना अखोइना चोंथोगा थिंगबा सिनेबा सिविल सोसाइटी की मथौ हाइसे सिगी मथौजी पांथौना बहोनरकपदा ओरिजिनल मथौ पांथोकदब मीसिंगदुदी ngसाइगी कराइदा लेरबनो वांगांग थ्रि कैगिनो अदगी मोइगी पावर की स्ट्रगल ना मरु ओरिसे करिगिनो पावर की स्ट्रगल की मोता मी कुंडा मी तमा 15 दुना चलगा दिल्ली ने ngasi बाउदा तौद्रि जे कैगिनो तौदब जे सीएम ना तौहंदबने हाइबा तारगदी मदुगी क्लियर ओइबा पिक्चर मा उटपा मचंदा अदु मोइना उटना होनबदा याम फोंगना चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट रिजाइन तौबा नतबा अतोपा अल्टरनेटिव
moi tramha kunduna tholaga miyam gi campaign ama sagat pungam de kai gino magi kendra da mai worker ka tana thasal thamakanda nang di matik chari ngai ko nang resign to ya hero ya ta di manipur da tholak da consequence mayam do adugi consequence tholak pa matam da leaders sing workers sing tu yaw bangam bidori bra akhoi di CSO mana no ma ama oina no ma igi yum mai chak pe ya je akhoi di soi bata di akhoi mai chak ne ya je akhoi di adu understanding je leiraga civil society organization namagi general secretary natraga secretary general president natraga coordinator oina puri ne ba CSO gi leaders sing je akhoi yum se no ma soi de mai chak pe ya je akhoi khange ba adubu MLA gi mayum dudi police na kan gi bai to botabu ngasai gi law na kan gi bai to botabu workers sing duna law iba dai to mayam dudi miyam na pa mi ba pakhum je pi do matam da worker na hanga di kai miyam na ngai se kai no ne nang da sam kan na mi na ngai se kai no nang kai khang bale ja khoi club na khang bu mata na press meet am to di to si dana akhoi gi party gi oiba secretary na press meet am to di to si dana na kanam to thulak ke ba adu di la dana sai gi kano na parliament da ngasai gi masi so ina jan hai le ko parliament da one country one election gi numit ki debate sida lak ta mi jing do da BJP gi oiba member present oi do magi mandate oi bina numit to present oi do member ta mi ta ado so call notice thai ba party na akhoi gi party president le phami sidi ma di ngasai gi party gi general secretary phami ba party gi member phami sidi ngasai gi ga ni ko akhoi gi sigi manipur ngakani manipur kayan lo na promise to groba assembly member promise to groba mi duna Delhi re chala kanda separate administration demand mo open down na tawa ga phamu da madu da so cause notice pa thaba ngam de ba ayu thaba do kana gi aya ba kamai to ga yari no madu ko accept to ga ba adu thaba ba party president do party gi leader me am do madu do miyam sina yar ga chali ba adu di CSO na kai hai do no ba CSO na hai ba matam da miyam ji akhoi matungi lakadra party matungi libra ba party manung inda de ko CSO na kai hai do no ba si pochine ba lai se ko dagi secondly amana loisila kuda thami sina kai no hai ga na ko masina political party da yam blame to wai wadi na che de ko lancelation jai ta di party president na dialogue ro national political party ki by president dialogue party manung da leiba meeting do madi different community ki meeting do moi manung da close door dialogue am to biyo ba lei ba problem ni kai no kamai to solve to ya ga da ge do khaman biyo ba hali ne me gi date 3 de rang aure me gi date 6 for tribal was ki kuki MLA sing ne ai ja date 6 for impal da loi lei ba only ngan gi kano MLA ma khoi gi nagapan da yam thin sokki bje ma solok pa matung da ne ba moi bongling ba te sokki bje si matung da moi me am loi thokre ba impal da gi ko si thokki bje gi matung da political kano se kai ai ta political connection je tat ki badong to ba si gi political connection na ma tat ki je party level da samjana ba ngam da ta di miyam gi level da kabain samna do no haim ne da adigi hasing no mai ka pri miyam je political will le ka phali ne ba se ngarang gi ngasai gi ozgi kano se ulok ching da PSF na changma matam da changdringai da kotuna adigi ngasai gi atopa moi CSO me amna hari je moi gi MLA tara do da 24 hour gi ultimate da mampiri ni abi noi taw ga lo thol lo na ai da di moi gi MLA sing do si gi particular kano se da involvement le mo na hai gi siraba adubu center gi order ne na kano handok bangamdre bani na economic blockade tawre ado sida ozil le condition de di negotiation room je kai da chakra ge ba open ne ba yam thina ko CSO ga wari sana ba to je political level da dialogue taw si hai ka da people do nangi people do convince taw hai bu matam da CSO thola ga people convince taw ma taw do CSO do taw ya ne ba na ta people da pam ba du gi against la kan da CSO sina government gi mayok ta pham kan da madu da government je convince taw ga government to biri do miyam gi for da nate na hai ba se CSO gi mathau ne ba si gi wang ma da CSO gi mathau se ka shu thu dok ba leite ba yam seng nai ga na ko ada jik se akoi gi si gi wa manung si da di jik le condition ji da di lau singu bu CSO mathau ere cheng bang do CSO gi mathau ele wai bu ko ada gi ngasai gi blockade su CSO mathau ere ada gi ngasai gi pistok taw bu CSO mathau ere loi mak CSO mathau ere ta saka ke do dino ba ai na ta saka to pione ko mi re ka no ma o ele jine chief minister ga do home minister ga do lo ele jine adu mo taw se ko adu condition da lai hawan na ho bi ya de ko ina yam kan na hai ga su mayam na ka ni ko tabi bising na ka ni positive oi ne lo bi da ga ta ko adu bo workers sing da di akoi ta seng na ka wa we ai ta workers sing wa we di manipur thoki be iran khuding ma
statehood fangdringai auraga akoina bharat ta tilla matungda irang khudimak se miyam gi ihose khola om to oin chaleba jun 18 oigera iyagirol gi oigera maitai mek schedule chanbo oigera aspa oigera khola om chapneba akoi praja je hoji loin yenayeba akoi praja je hoji leireba irang se loisanna ba wang khara hangmada ngasai gi MLA sing do kanbiraga tamba akoina hangi jidi moine MLA oiba bone mayam na akoi CSO da chaibiri ba pesa chai khole adu ta da to chaibiri do akoi CSO oi kai chai bare sanda ga tang oi madi kai chai UCM secretary do mayam na chai bone ba adu gi poto mayam na khangi wa banda adu na isa gi political role do pasana lobby hu isa political role do aina lepi se kai deno manipur se ai amana mi ama kan mama tam da kai de le honi manipur se mi aina ai amana ma bu thadu ko tam da kai le honi do khangi ga rajniti yobi yoba adu di jong gang do bida ai cha tho pa hona ba ai gi cheng ga pangna ba ai thika ga pangna rajniti yawdi adu gu mai mong da yobi ta di phibam am tar oi ham ni da so bain tam jagi tagat chari shanta yam pazai ai